Ndumane yadume ezizweni ngisho ngambiza embizweni yosonka kubanda amancane ensizweni umlaphi wendabuko Dr. Khehlelezi wayibona phezulu ukodini kwedini lapha abantu njalo busuku nemini ndumane yadume ezizweni ngisho ngambiza embizweni yosonka kubanda amancane ensizweni umlaphi wendabuko Dr. Khehlelezi wayibona phezulu ukodini kwedini Dumane eyadume ezizweni isihlahla somdebe nondlela mzimba bejebheje mfazweni impahla izizwe zamadoda ibomvu indaba zethethe indaba zeyimbane konto kwazi igazi indaba yikhalamas dictionary indaba zadidi umndeni every Thursday noma Friday ngikhona phakathi endaweni yaseJohannesburg njengoba nibona nazo imjondolo wami engangikhuluma ngawo phakathi endaweni yaseGoli ikhona la engikhona la nami okujondolo wami khona uzongiphala uzonginikana uyangibona nje ngila bafowethu isithelo sika Jehova just say #isithelo sika Jehova sesithi Elisha eliphumile Elisha sha gijima ku YouTube wami uthi Dr. Khehlele ungakhohlwa phela usubscribe kanti ke ku TikTok uthi Dr. K503 zongibona ngikuthandani nisale kahle emakhaya ngikuthandani yewe Uya, yewe na papa Dr. Khehlelezi wayibona phezulu ukodini kwedini lapha abantu njalo busuku nemini ndumane yadume ezizweni ngisho ngambiza embizweni yosonka kubanda amancane ensizweni umlaphi wendabuko Dr. Khehlelezi wayibona phezulu ukodini kwedini lapha abantu njalo busuku nemini Dumane yadume ezizweni isihlahla somdebe